Dipresidente tše 54 go tšwa kontinenteng ya Afrika ka bophara ba tsenetše kopano ya CAF ka Egepeta. Mopresidente wa CAF Patrice Motsepe o šomišitše sebaka se go bolela ka toro ya gagwe bjalo ka hlogo ya CAF. Kopano ye ya matšatši a mararo e thomile ka Laboraro gomme e fedile lehono. Le ge ba bile le dikopano tše mmalwa baetapele ba kgwele ya maoto kontinenteng ya Afrika, Motsepe e šitana le hlogo ya mokgatlo wa FIFA Gianni Infantino ba humane sebaka sa go raloka kgwele ya maoto. It's an opportunity to get the different presidents of the 54 countries and various other football stakeholders to. It's a team building exercise. Baetapele ba kgwele ya maoto ba be ba tsenetše moletlo wa go bula dikantoro le sentara ya setekniki ya mokgatlo wa Egyptian Football Association ka Cairo. Motsepe o lemošitše baetapele ba kgwele ya maoto go se lebale go hlabolla mafelo ao a lego magaeng ka Afrika. Part of the keys in the townships and in the rural areas where many of our poor people are living, those are the areas we must prioritize and build infrastructure. Motsepe o re maikemišetšo a magolo e swanetše go ba hlabollo ya baswa kgweleng ya maoto. I think the issue as well is we've got so much talent in our country, exceptional talent, and of course throughout the African continent. But I'm so confident that if we continue to invest in schools football, invest in our youth. Bontši bja dinaga tša Afrika ga dina mapatlelo ao a lego maemong a godimo gomme ba ile ba gapeletšega go raloka dipapadi tša boditšhabatšhaba dinageng di šele. Dinaga tša go swana le Malawi, Ethiopia, Liberia le Mali di ile di a gapeletšega go raloka dipapadi tša bona tša selegae tša go qualifyela 2022 World Cup dinageng tše dingwe ka ge ba sena didirišwa tše maleba. Pego ka Sefeso Ramara wa ditaba tša SABC ke le ka Cairo, Egepeta.